Aha noneho tugiye kureba ahantu hari umujyi, bamwe bavuga ko ari umujyi w'igitangaza, abandi bakavuga ko ari umujyi w'ibibazo. Aho hantu haba ari hehe? Aho hantu rero bahita Slab City. Ni umujyi wa nyuma w'ubwisanzure mu butayu bwa California, aho ubushyuhe bwazengereje. Hari umujyi udasanzwe, nta mako, nta gipolisi, nta serivisi rusange. Iyi ni Slab City, ahazwi nk'umujyi wa nyuma w'ubwisanzure muri Amerika. Mu ntangiriro, aha hari inkambi ya gisirikare cya Amerika. Nyuma y'intambara, abasirikare baragiye, hasigara amaslab n'ibyuma binini byubatseho amazu. Aho niho Slab City yakuye iryo zina. Uyu munsi Slab City ni ubuhungiro bw'abatagira aho baba, abashaka kubaho badakandamizwa n'amategeko, bakunda vantire. Ariko se ni ahantu heza ho kubaho koko? Kubaho muri Slab City bisaba kwihangana. Nta mazi, nta mashanyarazi rusange. Abahatuye bibeshaho mu buryo bwabo. Bamwe bakora imirimo y'amaboko, abandi bakagurisha ibihangano, abandi bakabaho mu buzima bwo kwigenga. Kuba nta mategeko ahaba bivuze ko ubuzima bushobora kuba bushaririye. Hari ikibazo cy'ubushyuhe, amazi make n'umutekano. Hari abavuga ko ari ahantu heza ho kuba, abandi bakavuga ko ari ubuzima bugoye cyane. Nubwo ubuzima hano bugoye, hari ibintu bikurura abantu benshi. Hari ubugeni, hari umuco n'ubwisanzure. Salvation Mountain ni kimwe mu bihangano bikomeye byahakozwe. Slab City ni igitangaza cy'ubwisanzure, ariko si ahantu buri wese yakwifuza kubaho. Wowe se wabasha kuhaba? Ngaho rero nimukomeze murebe ukuntu ari ahantu nyaburanga kandi ari umujyi mwiza cyane. Mukomeze mwirebere, hanyuma muvuge muri komenti uko mubibonye n'uko mubitekereza.